pa rin ba ako? Ano yung titig-tig tape yan? Tape ya? Hey! Hey, gani. Hey! Poy! Come here! Eric! Bato! 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 Bato-bato sa langit! May samo. Yeah. Pinahitaran Melda, tilapit ka na. Paano na? Siguro na. Poy! Erin, mami. Ako na! Erin, yun! Erin! Ano po? Ginagawa niya, wala ka naman si Dumati. You give poy-poy. Pinadalag ka. Sa loob, Hanes. Next, kami dito. Sa loob. Pangipili na. Dalakan oras ka, makuha ng parang. Mga bata marunong silang magdalaga. Kailangan i-check nila. Ayo, baka hindi ka pinagkap. Delikado eh. Puta.
Your daddy. Everybody home? Dala ko sulot. Dala ko susi. Paano pa yung gawa niyo kasi? Ngayon, bangko. Magkamali ka pala. Nagkakamali ako. Erwin. Erwin pala. Kala ko si Erwin. Balik si kasi. Be an instant winner. Shop at General Supermarket, now celebrating its 29th anniversary sale. Hurry, see for yourself. Only at General Supermarket. It's quality service where you pay less. We now have 15 solid minutes before 6 o'clock with Barry Anthony right here at WTBFM station. You listen to you right now. At 6 o'clock, it's bye-bye time to give way for Michael J. Welcome to Angeles, the Donut King. Boy, over there. There. This is boy. Yeah? Reach out You for a can- peak of smoking You pleasure. cannot Take see. a bag of beef. You cannot see here. It's boy. About the police. Police. Ako na sa about the police. Now, you can eat your favorite dishes with Cindy's hamburger and Ay, police. Ako, okay na.